Tanja Radović, Rupe. Gledam TV reportažu o posljedicama potresa. Kamera kruži oko razrušenih seoskih kuća i zaustavi se pored ogromne rupe u tlu. Puna je vode i ne vidi joj se dno. Nešto na rubovima moje svijesti zatreperi. Je li to zlokobno oko upravo ono koje vidi neizrečeno, što objašnjava sve? Reporter opisuje pojavu kao tektonski poremećaj, no moglo bi se tako opisivati i štošta drugo čemu se ne može otkriti uzrok, ani predvidjeti djelovanje. Udaljeni smo 500-tinjak kilometara, ali udari dopiru i do nas u valovima, oslabljeni, potmuli. Zemlja se iznutra rita i propinje, a sve dosad je ležala, što je zastrašujuće, ako nas već drži na plećima. U narednim trusnim danima u selima blizu epicentra, preko noći iznenada u polju, na cesti, ispod kuća, otvaraju se masovno kaverne, ranjena mjesta koja cijede zemljinu limfu izjevaju u nebo. Kao da neka pomahnitala sila otvara nebulozne wellness bazene u kojima zemlja traži odahnuće od svega što je muči. Obuzima me praiskonski strah da nas ne dohvati to rupičanje i povuče u grotlo, kao neki naopaki potres koji implodira u središte zemlje. Po prvi puta u životu doslovno sam osvijestila da čvrsto tlo ne postoji i da je onome tko se rodio na planetu Zemlji, bio on ameba, čudnovati kljunaš ili čovjek, potpuno iluzorno tome se nadati. Ne pita nas se, niti možemo ne pristati. Nemoguće je takvo što osjetiti na vlastitoj koži bez gorčine, no biti rođen u dolini suza znači upravo to. Mučilo me što se zbiva ispod rupa. Nisu mi se činile završenima, čak ni kada su neke od njih napunili zemljom i silom ih sabili natrag u podzemlje. Znala sam sanjati kako propadam u njih i budim se u gustom i neproničnom podzemlju gdje panično pokušavam otvoriti oči. Sanjala sam da sam se utopila u ovim rupama. Povjerila sam se mužu. Na to se zapalio kao da sam bacila snop šibica na njega, kao oni ljudi koji te, kad ih izbaciš iz zone komfora, počnu mrziti. Ti u svemu vidiš loše. Postoji li išta u čemu ti uživaš? Je li živjeti tako strašno? Čemu takva reakcija? Pa ja volim život. Razmišljajući o tim riječima i o rupama, sinulo mi je da se radi o moćnoj metafori koja mi se ukazala ne bi li mi objasnila život. Teško je pojmiti urušavanje prije nego li se površina raspukne. Brak je teži od zemlje i treba doći neka veća sila koja se ne obazire na postojeće da bi se pokazalo kako jest. Obuzela me mentalna groznica, huja svakojakih misli koje su me natjerale da shvatim što ja to radim u svom braku. Već sam osjećala upozorenja na podsvjesnoj razini, ali odjednom mi je to priopćeno naglas. Zatrpavaš rupe. No, ja zatrpavam na inventivniji način. Hvatam rupe prije nego li se stignu raspuknuti, kad zemlja tek počinje krckati, tako da se napukline stapaju s okolnim tlom bez prijelaza, neprimjetno. Kudikamo sam efikasnija od službi koje se bave sanacijom potresa, jer nakon mog zatrpavanja život se kretao dalje, kao da se ništa nije dogodilo. Moj muž Vitomir, Vito, ima običaj rupu otvoriti neočekivano. Tako da sam bila na dežurstvu svaki svoj i njegov budni trenutak,
Osobito u društvu gdje je koncentracija rizika najveća, pri obilatom jelu i pilu, kada ljudi olabave uzde. Recimo, društvo naših prijatelja, bračnih parova, konvencionalnih i dobrostojećih, nadasve međusobno izbalansiranih ljudi koji nikad ne potkopavaju rupe jedni drugima, barem ne u društvu sličnih. Okuplja se kod nas jer Vito je galantan domaćin i zabavljač. Među njima je i Vedran, moj bivši dečko sa svojom ženom, koji me prije mnogo godina izgubio u utrci s Vitom. Ostao je dobronamjeran i nikad ništa nije zamjerio, pa se mogao zadržati u društvu. Vito uzme gitaru. Svakome odsvira njegovu pjesmu, onu koju on iznađe za svakoga, ali kad na red dođe mlađahna supruga njegovog šefa, kaže lakonski: besluhisti stvarno imaju veliki hendikep. Ne čujete harmoniju na ispravan način. Doduše, uživate u glazbi, ali zakinuti ste za orgazam. Imate najdraže pjesme, pjevače, ali to nije isto. Baš mi vas je žao. Supružica se nasmije kao da je čula dobar vic, no šefove bore malo se više zgužvaju. Prvi puta su u našem društvu i još se ne znamo postaviti. Hop! Otvori se zemlja i osjetim rupu kako se probija i širi u okolni prostor, ali ne dolazi u obzir da proguta društvo. Vedran se smijulji i to me frustrira. Ima nešto u tome. Zapravo uvijek imam osjećaj da muziku ne doživljavam kao ti. Kad mi govoriš o akordima i harmonijama, moram priznati da mi nešto izmiče. Ali mi, besluhisti, svejedno jako volimo glazbu, onako kako je mi čujemo. Uklizim ležerno u temu da joj oduzmem težinu. A da, draga, na tebe sam zaboravio. Koju hoćeš da tebi odsviram? Hvala ti, gosti imaju prednost. Meni sviraš svaki dan. Uha su mi puna nota. Već su mi se i začepila. Nasmijem se i oslobodim društvo napetosti. Rupa je zatrpana i raspoloženje ostaje na razini čitavu večer. Rastajemo se u zagrljajima, pohvalama domaćinima i obećanjima za sljedeće druženje. Vedran je sa ženom otišao prvi, zbog djece. Stisnuo mi je ruku na odlasku i šapnuo: biće sve dobro. To me samo izbacilo iz takta. On je doktor i sve zna o boljkama. Kad se društvo razišlo, morala sam još malo zagladiti rupu. Vito, možda nisi trebao onako sa šefovom ženom. Znaš da je osjetljiv na nju. Ma daj, ta njegova fufica ima manje sluha od prosječnog vola. Ti barem šutiš, ona pjeva, strašno. Morao sam je začepiti gubicu, nije se dalo slušati. Tek se rastao, još se uhodava s ovom, sav se zacrvenio. Pa zna kog je oženio. Dok je još bio u braku, revala mu je na uho pa ga nije smetalo. Ali nije sluh njezin najveći problem. Ali nemoj mu ti otvarati oči, molim te. Maknuo mi je stimulaciju na plaću. Imao si priliku to popraviti s ovom večerom. Molim te, drugi put joj odsviraj Pretty Woman. Tako se to radi. Moglo bi se reći da imam nadnaravne moći, da sam vidjelica. Dohvaćam samo meni vidljive znakove i svetačkom predanošću ublažavam gnjev viših sila, jer te rupe znaju biti neumoljive, pune potmulog bijesa i razorne snage. Moj seizmograf drhti, ali ja zato uvijek imam uključen alarm. Imam oči od ostraga i navrh glave, kao neki insekt kojemu ih je evolucija usadila sa svih strana kako bi na vrijeme prepoznao neprijatelja.
Tako, na primjer, mogu osjetiti pucanje tla iz prozora 10. kata, što mi je dosad najveći seizmički domet. Vidjela sam Vitu i susjeda iz zgrade kako stoje ispred svojih parkiranih auta i mašu rukama. Odmah sam se sjurila liftom. Dok sam silazila, situacija je eskalirala. Vitini bicepsi vibriraju ispod majice. Susjed urla da je Vito zatražio od njega svotu novca daleko preveliku za to što je malo okrznuo njegov auto. Zgrabim uzde u zadnji čas. Ne pozivam Vitu na red, niti se ispričavam susjedu, jer bi to značilo da dopuštam rupi da razmakne i proguta tlo pod našim nogama. Dečki, samo malo, ovako ćemo. Ja imam vezu u osiguranju i sredit ćemo odštetu na zadovoljstvo obje strane. Vratili smo se u stan, ali Vito i dalje pušta paru kao ekspres lonac. Dobro, zašto si se ti upetljala? Otkud si se samo stvorila? Nemoj me prekidati kad hoću nešto postići. Znam što radim. Meni je rekao da je auto očešao o zid. Da se razumijemo. Nisam ja neka čistunka. Sitne laži i namještaljke sebi u korist radimo svi, svakodnevno. Često na mikrorazinama koje nismo u stanju ni registrirati. U nekom smo sporazumu sa samima sobom i mislimo da ako tu i tamo nešto uštipnemo za sebe, nije neki problem, jer samim svojim postojanjem više pridonosimo društvu nego što ga oštećujemo. Ekonomija svakodnevice funkcionira na tom principu da kad netko nekoga ošteti, taj se naplati negdje drugdje i tako u krug. I svi to podržavamo jer smo dovoljno pametni da ne budemo blesavi. Kao moj muž. Vito govori i uzima netaktično i time muti vodu svima nama koji radimo isto što i on, ali ne tako da posramimo druge. Moje mjesto na prvoj crti obrane Vitinog položaja u svijetu ne znači da mu odobravam, već ga spašavam, jer on nema svijest o tome da svojim gafovima izaziva puknuća u podzemlju. Za mene je borba za Vitu borba protiv rupa. Vitina majka nije stvorila okružje da joj se sin osjeća sigurnim u ovome svijetu i da ga neće ljudi a priori oštećivati toliko da ih on mora višestruko nadmašivati u tome. Ili je to učinio nedostatak očeve prisutnosti? Vito je dospio u ruke meni kako bih učinila te manjkove podnošljivima, lopatajući tlo pod njegovim nogama. I ja sam krhka. I nikad nisam ni pomišljala da ću postati nekome temelj njegove sigurnosti. Ali, bez obzira što i ja čeznem za osloncem i tresem se pred rupama, ne mogu ne spašavati one do kojih mi je stalo. Kad smo se još kao studenti upoznali u društvu koje je opstalo i do danas, Vito me dobro promotrio, iako ja njega nisam, jer sam tada bila u vezi s Vedranom. Kada se društvo razilazilo, pozvao me na stranu, zatražio broj telefona i rekao: trebam te. Glas mu je bio snažan, gotovo naredbodavan. Vedran me čekao na izlazu i trebala sam se samo okrenuti i otići, ali zaustavile su me Vitine oči. Krupne i izražajne s dugačkim trepavicama, koje su mu davale sanjarski prizvuk u kontrastu s oštrim crtama lica i govora. Izgubila sam oprez i nisam registrirala činjenicu da su mu trepavice poništile grubu retoriku. Moje obline uvijek su davale muškarcima misliti i nikad me nisu gledali izvan tog okvira, isključivo kao osobnost. Uvijek bih previdjela jednostavan učinak te činjenice. Vito je zamotao svoje želje u neke pričice, tako da ne primijetim njegovo viđenje mene bez istinskog viđenja, što je majstorstvo muške dominacije. Kad sada razmišljam o tome, čini mi se
da me Vedran ipak gleda u drugačijem svjetlu, samo što sam ja otada promijenila koncept romantičnosti. Sada vidim romantičnost u tome da tražimo u drugome nešto od čega možemo rasti, što nas otvara, odagnava strah, preporađa, mijenja u najbolju verziju nas samih. No tada sam još bila vrlo daleko od toga i pustila sam Vedrana tek tako. Ovaj dečko s kime si sada, on može i bez tebe, njemu nisi potrebna, ali ja te trebam. Trebati nekome je nešto duboko ostavljeno u meni, iz mog djetinjstva, kad sam trebala svojim roditeljima, koji su me nabacivali kao ping-pong lopticu, želeći jedno drugo poraziti, što je Vito odmah shvatio i uzeo reket u svoje ruke. Intuitivno je osjetio da je ljubav u mom biću zakucana u potrebi, da sam drugome nasušno potrebna za goli opstanak. To je ta romantičnost kojoj dugujem svoj brak. Bila sam uvjerena kako Vito zna tko sam ja i kako me vidi dublje i bolje od drugih, zbog čega sve ovo ima smisla. Što on vidi u meni sada, kada me više ne vidi? 20 godina funkcionirali smo u homeostatskom lancu njegovih potreba i njihovog zadovoljenja, te ublažavanja posljedica i šteta koje su se neminovno događale u tom procesu. Nisam uspjela zatrudnjeti. To me uopće ne čudi. Sve moje vitalne funkcije bile su zaposlene na jednome zadatku, održavanju optimalne sredine za Vitu, kako bi rupe ostajale u sigurnim dubinama. Otkad su izbile rupe u potresu, dolazila sam u iskušenje da Viti sve priznam, moje spoznaje o rupama i zatrpavanjima, i da razmotrimo može li se što promijeniti po tom pitanju. No, sa svakim novim puknućem postajala sam svjesna da je nemoguće nekome ukazati na pogreške u mentalnom sklopu, a da mu pritom ne ometemo utabane sinaptičke veze i time doslovce oštetimo mozak. Ako krenem radikalno mijenjati naš odnos, izmaknut ću tlo ispod nas, probiti nove rupe, a to ruši naš svijet. Zato me ta metafora toliko i obuzela, jer mi daje nadu da iz perspektive pripovijedanja o našem braku pokušam iznaći neko rješenje za nas. Rupe su na području zahvaćenom tektonskim poremećajima većim dijelom zatrpane, a stanovnici toga kraja naučili su živjeti s njima. Na svako naopako čudo čovjek se vremenom navikne. I onako, ovo o čemu sada promišljam, naknadna je pamet od koje više nema pomoći i sve o čemu govorim samo su mutne naplavine iz rupa. No, prije nego što su došli potresi, vjetrovi u našem braku pomalo su mijenjali smjer. Nisam se obazirala na Vitine opaske više nego na uobičajene rupe, no postajale su sve čudnije. Neobično mi je što su se usmjerile direktno na mene. Potresi obično nisu bili na mom terenu. Vito zna gdje ne smije oštećivati. Zašto me nadzireš? Nadzirem. Ne razumijem. Ne traži mi po džepovima. Pa nosim na kemijsko. Radim to već 20 godina. Možeš prestati. Sam ću. Počela sam registrirati promjene, no one još uvijek nisu prelazile postojeće gabarite rupa, čiju sam sanaciju sada već popravljala automatski. Godine rada učinile su svoje. Zbog čega određuješ što je za mene dobro? Ispravljaš i pokrivaš sve što ja nezgodno kažem ili napravim, kao da sam retardiran. Kako to misliš? Sve ove godine,
Kao da ja to ne kužim. Zašto me praviš nesposobnim? Zatečena sam, izbunjena. Vito se ponaša kao izašao iz sebe. Jesam li previdjela rupičanje? Zašto misliš da ja pred drugima govorim nešto što bi mene ili tebe moglo kompromitirati? Pa to onda brže bolje zamataš u celofan, gladiš i cifraš i time i druge praviš budalama. Pa ja, ponekad zna nastati neka vrsta nesporazuma. Ne nastaje neka vrsta nesporazuma, ni slučajno. Ako ja kažem nešto, nazovi nezgodno ili naprosto serem govna, jer zašto čovjek ne bi imao pravo ponekad i na govna? Zašto me ne pustiš? Zbog čega ti to moraš počistiti? Zašto ne zasmrde svima, pa da se drugi pitaju zašto? Hajde, nemoj, ideš predaleko. Jel se ti to mene sramiš ili što? Da ću ispasti idiot pred tvojim bivšim dečkom? Bojiš se da me šef nabije, dobijem otkaz? Pa neka se i to desi, pa da vidimo. Ja samo želim da sve bude dobro. Što je to dobro? Da ti budeš dobro? Da društvo bude dobro ili ja da budem dobro? Ili svi osim tebe? Jer ti si na zadatku da izvedeš sve na dobro. Mučiš se i patiš, pa kako onda tebi može biti dobro? Izvrćeš moje riječi. Ti misliš da je žena dužna popravljati karakter muža, da drugi ne skuže kakav je on gad, primitivac ili što? I da će to održati brak? Ja mislim da međusobno prihvaćanje takvih kakvi jesmo održava brak. Ne, ni govora, jer to nije istina koju ti živiš. Ti mene uopće ne prihvaćaš, nego pokrivaš i popravljaš. Još nisi shvatila da sam ja upravo ono što ti nisi popravila. Zašto me ne pustiš na miru? Čemu takve teške riječi? Pokušavaš me spasiti, prestani. Živiš u strahu da bi me mogla izgubiti, a to je jadno za imati nekoga. Što ti meni želiš reći s ovim predavanjem? Ništa, zaboravi. Ali nismo došli do zaborava. Rupa koja se počela otvarati nikako se nije dala zatrpati. Stalno je iznova pucala i to me iscrpljivalo. Do tada su moji napori uvijek bili uspješni, ali počela sam se gubiti. Prigovori i lekcije nastavljale su se iz dana u dan i ja nikako nisam mogla povezati ništa ni sa čime. Možda nisam znala čitati promijenjene znakove koji su mi zapravo bili ispred očiju. Počeo je odlaziti u teretanu i isticati prednosti uvježbanog tijela. Zaboravila sam koliko mu je nekada moje tijelo bilo važno. Zanemarila sam to, vjerujući i dalje u svoje viđenje romantičnosti i udebljala se. Prijateljica koja se razvela upozorila me da je to tipičan govor muža koji ima nekoga sa strane i želi izaći iz braka i to tako da ocrni ženu, makne krivicu sa sebe i dovede brak do usijanja. Ostala sam bez daha. Čak nisam ni razmotrila postojanje takvog naopakog čuda, rupe koja puca bez mogućnosti popravka. Toliko mi je to nezemaljsko, s onu stranu pameti, kao da su se rupe izvrnule na suprotnu stranu i počelo pucati nebo. Savjetujem ti da ga staviš pred zid. Ali što ako to bude kraj, a to ne želim? I onako je kraj. Samo čeka pravi trenutak da izazove scenu pa da može otići. Preduhitri ga i sačuvaj ponos. Ja vrlo dobro znam kakav je on, ne možeš ga ti znati bolje nego ja. On je nespretan, nepraktičan za običan život, ali to je moj odabir. Našao je drugu. Kakva banalnost, kakav klišej. Da je uopće tražio, da je imao potrebu tražiti, a da je pritom ostao sa mnom dok nije našao. A da nije našao, znači li to da bi ostao sa mnom?
Da je našao mnogo godina ranije, ne bih možda došla ni do rupa, ni do zatrpavanja. Te misli su me rušile, ali pred njim sam se pravila da je i dalje sve po starom. Ali vrijeme sve više otkrivalo da se potres dogodio. Više ništa. Nijedna stvar u danu, nijedna riječ između nas nije na mjestu. Htio on to ili ne, njegov odnos prema meni pretvorio se u naopak, zao čin. Kao neka životinja s tražnjim nogama iskopava rupe i zatrpava mene koja ga pratim u stopu. Više se nije dalo žmiriti nad svime. Klonio se mog dodira, pogleda, razgovora, moje prisutnosti. Morala sam postaviti pitanja. Vito, reci iskreno, imaš li ti drugu ženu? Kakvo je to pitanje? Reci, što se dešava s nama? Ili ludim, ili je to istina? Pokušavam ga dotaknuti, ali on se prene kao opečen, odgurne mi ruku kao granu palu preko ceste jer zakrčuje promet. Je li to istina? Reci već jednom. Je. Ne osjećam nikakvu bolu, samo opću paralizu. Udarac me sasvim onesposobio. A ti ne bi rekao? Bih, na odlasku. A ne prije. Očekivao sam probleme. Zašto? Nikad ti nisam pravila probleme. Ti si bio moj problem. Eto vidiš. Što vidim? Da me ostavljaš. Samo tako. Da mi uopće ne kažeš. Ti ne možeš podnijeti istinu. Da ševiš drugu ženu. Ne. Da te ne trebam. Da te zapravo nikad nisam trebao. Da sam te htio i želio. Ali te nisam trebao. Imala sam muškarca koji me je trebao. Zašto mi to sad govoriš, kad je već kasno? Nikad se nisam osjećao dobro i opušteno uz tebe. Uvijek napeta, nad svime što sam radio, rekao. Ništa nisam uspio napraviti bez tvog uplitanja. Propustio sam mnoge stvari zbog mira u kući. Postao sam sit tvojih popravaka našeg života. Ali zaboravljaš koliko si mi puta priznao da sam te izvukla. Mogao sam i bez toga. Tebi je život opća opasnost, kao da će zapucati od nekud. Jadna si i drugog činiš jadnim. Ti ne živiš. Ne želim više živjeti s tobom u lijesu od ove kuće, od života. Pa ti treba druga žena da te digne iz mrtvih. U krajnjoj liniji, da. Tebi je sve incident. I seks je moguća nezgoda na putu. Puna si prometnih znakova, ko prometni policajac. Ma nisam! Zatrpavam rupe na cesti. S jednom nogom već je vani. Stojim u stanju katatonije i slušam kako mi se vraća svaka šuplja riječ, kao što mi se oduvijek vraćala. Mala sam djevojčica koja gleda kako njezin tata odlazi i ne uspijeva ga zaustaviti. Nije uspjela popraviti mamu i tatu zajedno da mogu svi skupa lijepo živjeti. Umorila se i oni su otišli svatko svojim putem. Ni bića, ni zemlju se ne može spasiti, niti ikoga živog ili neživog, jer to nije u domeni čovjeka. Takva spasiteljska stvar, ali djevojčica to ne zna. Želim da znaš da sve što sam ti ikada rekla i učinila za tebe bilo iz ljubavi. Ni jednom nisam imala ni u zadnjoj primisli da te ičime sputavam ili vrijeđam. O čemu ti to? Pusti me da prođem. Odjednom je sve jasno. Preveliko davanje onome koji ne želi primiti postaje zlostavljanje. Silovala sam naš odnos, rupe su pucale zbog mene, ali ne mogu se više vratiti u ono cijelo mjesto na početku, kad sam ja bila cijela i svijet nije pucao, kad su me moji roditelji rodili u ljubavi i muž me vidio kao izbavljenje.
ostaju samo ispucana nemjesta povijesti naših života, rupe koje su progutale nevinost. Vidim kako je Viti moja patnja odbojna i još samo želi pokupiti stvari. Prepoznajem tu vrstu nervoze kad želiš da te dovršena veza pusti na miru, da konačno odeš. Osjećam kako zemlja ispod mene podrhtava. Kliznem na pod. Ne mogu se pomaknuti, niti pobjeći pred erupcijom koja će me katapultirati u srce zemlje. Tamo gdje gniju otpadi čovječanstva i začinju se rupe ovoga svijeta. Potresi, gubici i rastanci nisu u domeni pravednosti. U ovome svijetu nema sigurnih mjesta. Samo bijeg do nečeg novog, rezerviranog za hrabre. Ako dopustim da se rupe izvrnu, postaću talac vlastitog zatrpavanja. Koje li ironije? Tlo podamnom puca i znam da me još samo trenutak dijeli do potpune istine. Ali tada ću, slutim to, u podzemlju svoga straha, u potonuću svih rupa, konačno otvoriti oči.